Reka mbasuhuze mbe n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 15 Kamena 2025. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru yacu turahera kuri iyi nkuru ivuga ku rukundo rwa Annette Murava ndetse na Bishop Gafaranga. Bivugwa yuko Annette Murava yasuye Bishop Gafaranga muri gereza amugenera n'ubutumwa. Turasa kubigaruka mu yandi makuru kandi turakubwira ko RDC imirambo 80 yapfiriye mu manuka y'ubwato muri Ekwateri imaze kuboneka. Amakuru yacu turasoreza hanze ya Afrika, twubwire ko USA umudepite n'umugore we bishwe barashwe, umusenateri arakomereka. Na amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana. Ngusaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umusukunda. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Annette Murava yasuye Bishop Gafaranga muri gereza amugenera ubutumwa. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, Annette Murava yavuze ko yavuye gusura Bishop Gafaranga nawe amutuma kubwira abafana be ko abakumbuye. N'ubutumwa yashyize hanze kuri uyu wa gatandatu avuga ko yasuye umugabo we muri gereza, akaba ari na nyuma y'iminsi mike akoze ikiganiro avuga ku buryo amukumbuye kandi amusengera amanywa nijoro. Ubwo butumwa bugira buti mvuye kumusura, yambwiye ngo abakunzi be arabasuhuza. Nyuma y'ayo magambo Annette Murava yongeyeho andi abwira umugabo we ko ari umunyembaraga kandi ko amukunda ndetse Imana yabahisemo bombi. Ati bite rukundo, urabizi ko uri umunyembaraga kandi nanjye ndabizi Imana yaduhisemo twembi turumwe. Bishop Gafaranga afungiye mu igororero rya Ririma mu karere ka Bugesera, aho akekwaho ibyaha birimo ihohotera rishingiye ku gitsina, gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashakanye. Mu minsi yashize ubwo Annette Murava yakoraga ikiganiro yavuze ko nta kibazo afitanye n'umugabo we kereka abashaka ko bagirana ikibazo, kandi ko yizeye yuko mu gihe cya vuba azagaruka bakongera kwishimana. Mu yandi makuru kandi reka twubwire ko RDC imirambo 80 y'abapfiriye mu manuka y'ubwato muri Ekwateri imaze kuboneka. Ubuyobozi bwa societe civile ikorera mu ntara ya Ekwateri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko hamaze kuboneka imirambo 80 y'abapfiriye mu manuka y'ubwato yabereye mu kiyaga cya Nomba muri teritwari ya Bikoro. Umunyamabanga wa societe civile de Ekwateri DMRC Akula Mboyo yasobanuye ko kuwa 13 Kamena habonetse indi mirambo 23 y'abari baburiye muri iki kiyaga. Mboyo yagize ati mu gitondo twabonye indi mirambo mu mazi y'ikiyaga mu karere ka Bikoro. Ubu bwato bwari butwaye abantu barenga 200 bwarohamye tariki ya 11 Kamena 2025. Icyo gihe bari batwaye umurambo bagiye kushyingura. Bivugwa ko iyi manuka yatewe nuko bwarimo abarenze ubushobozi bwabwo. Umuyobozi mu muryango wa Croix Rouge muri Yinara Kolomba Mamuya yatangaje ko igikorwa cyo gushakisha imirambo cyarangiye kuko nta cyizere cyo kubona iyindi nyuma y'iminsi 3 gitangiye. Amakuru ya Isimu TV reka tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twubwire ko umudepite n'umugabo we bishwe barashwe, umusenateri agakomeretswa. Guverineri wa leta Minnesota Tim Walz yatangaje ko abagize inteko inshinga amategeko babiri bakomoka muri leta ya Minnesota barashwe, umudepite n'umugabo we barapfa. Ahamya ko ari ubwicanyi bushingiye ku bitekerezo bya politike. Umudepite wishwe yitwa Melissa Hotman wari uhagarariye leta ye mu nteko ishinga amategeko, ndetse umugabo we nawe yarashwe arapfa. Ku rundi ruhande senateri John Hoffman n'umugore we nabo barashwe inshuro nyinshi, ariko wala yahamije ko bakitabwaho n'abaganga kandi bizeye ko barokoka ubu bwicanyi. Umuyobozi wa polisi muri Brooklyn Park Chief Mark Blurry yavuze ko uwabarashe yari afite impuzankano isa n'iya polisi ndetse yari afite imodoka yayigize nk'iya polisi. Abapolisi basanze uyu mugizi wa nabi mu rugo rwa Hoffman, babanza gukozanyaho ariko birangira abacitse. Perezida Donald Trump yavuze ko yamaze kumenya amakuru y'ubwo bwicanyi busa n'ubwibasiye abagize inteko ishinga amategeko. Ati ubushinjacyaha bukuru bwa FBI bari gukora iperereza kandi bazagera imbere y'ubutabera mu buryo buteganywa n'amategeko. Uru rugomo ntiruzihanganirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagizweho nanjye Jean Harerimana. Ngusaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi.